see this as a very positive news. Diment l-ekonomija tibqa' tikber, wieħed jawgura li dan is-suċċess ta' tnaqqis tad-deficit u fil-fatt ta' surplus illi ġie reġistrat wara tant snin ikun jista' jkompli fil-futur. U ovvjament is-surplus jawgura li inti kull gvern ma jmurx biex jagħmel taxxi żejda. Hija the best picture li inti tista' tagħti l-pajjiż barrani. Ukoll inħarsu lejn dan is-surplus bħalissa li tagħti image ta' ekonomija b'saħħitha. I think it's important also for Malta to show that there is as well prosperity and leadership. U meta jkollok gvern li l-finanzi huma bis-surplus, dak huwa ta' vantaġġ kbir għall-ekonomija Maltija. L-istrateġija tal-gvern li qed juża li la wasalna saw żgur mhijiex l-istrateġija l-ħażina. Jien nista' ngħidhom bi kburija jekk ħadd ieħor lill-uliedkom u lill-ulied-uliedkom rid iħallilhom id-dejn, aħna lill-uliedkom u lill-ulied-uliedkom ħanħallulkom il-ġid, ix-xogħol u l-prosperità.